Zama kwa mfamno tumfo ba TV Plus so. Abusua Panyin Kofi Wusu dade Lumba abusua Panyin. Papa we de bia wode nsem foforo ba. Ensama eba allegedly ni se papa yi abusua Panyin Kofi Wusu dade Lumba abusua Panyin. Abusua wa twere krata tenten se mamponten bepo. Ena afen so ne tetretem te se mamponkum. Abusua wa de kwanyefa wode akwa ma me akosia sewa dade Lumba se ono sabi se obehu ne mobokora mpo amana ba eye na sia na ye hu mobro ketekete pa te sese bio abo akotere eja ne nan wodi fita ketua bi ataleto no wosese hu mobro ketua bi sa no ena wodi be ma no kora mpo no dade Lumba ye wono abusua Panyin Kofi Wusu ane de hye ne dade Lumba ma me akosia sewa ene ne traye ne otimi ne wo ye no eno ho hu mobro kakra ena wodi ma no ntesa adia ene kasebi woyi na nipa no ompuni to sane sebi panyini ata wo bedwom no enka won fle no kula na emum se hu mobro na wodi amano no eye se wone dade Lumba ye na de hye no etena ye no otimi ene ne wo ye ena wo ma no abayi na sibi kakra eno kura ye ne maninti ena wo ma na ba entesa ene kayi na se kura no enkomo ntomo sakura emfa mfle no na ba wo ba no so no mo mfa nhye ni tirim sese biu oba se oba bidi kuna oba honum se ne mapapa ena afirimu wei ensem atimiliga waifofo achechirimu edi enti a enam so ema asemi ma me akosia se wade kokoto no asemi na afare ba ne yankwai ne kwaje nsem no chirimu free timiliga waifofo so ye ene afoforo kan besisi ye obi ampreso enti enim dia babusua Panyin so entafrement enti abusua Panyin si onti ase magaba na ehye me deze yanra enkrofo bi atiasi kromu etu shire ko wium ti se konfo na komabaze omadi nkunimu. They don't understand the court proceedings ni process no enti sa no beka na akwese yeko school no obeti wa yeko school no nim se yeko three exams ya na eba na obi edwa na numwe ma tworo menya 90% menya 80 de ritie wuo na ono antworo hwe awakọ paper no so sa no a ono nso asore no uhuri ano nso uhuri bi obeti wa uhuri ano nso uhuri bi o ye twa ho ya bro ya titim ya fam no nso but at the end of the day na resource ni beba no na unua be ma na unua ba no da ya eno no oje ne paper no obi ehwe bio ode hye ne botomu anu amomo a moin no akope fi ba bi atena obi hu anu aka nenem ebi na abusua Panyin eni odobru ni asefo no amoye no abusua Panyin na ho atwura ta akome ma me akosia se onyini ntum so oye yere umfa no nsi ha de waka no waka de waka no waka onyini nempo se uma na bayiye ni bikura na yahumobro na adi hu no abusua Panyin na wo toto sa anyampia na ma me ama ne lawyer said there be ebu me lawyer kona ko bisa court mami na court no mi nchiri mu me nkrata nyina ye intact bibia ya kono ene ikura mi dade Lumba ye mekun ameni na ware ena wale no so nyese fichira wale emre mu kunini emna imu akono ehun ne ahwe ne dia wale ena okoye enunti ena na omo ye say kwisa that's the case there ene ye no kura na oso mama amene maso no kura na ene enke yenhwe ne mfa injunction to so na nke ne yenhwe se maame no oho se eyira ana se de abusua Panyin wo kana na wonye yire ena wow dimirika ko na se ebomi na me na me kan so matwe asan na se aboa no se wan hawa yense ne bon ena court no se o se ne enka asemo a ebe ma me di injunction kura to ayi su ni funu ahwan ni su nyina no ene monkwai na bibia enko basa na emumu no se bibi sa akra na asem medi ewie before season medi in 10th if ya dey yeko na 14 vote amotra 17 na 21st na omwie bibia 25th no na kanana no awie enti mun continue ahwe mu kra na ye maame akosu ase one thing legal wives na ye di nkunim chese ye kra na etu powder ni ebo hire ni ehuri kosoro but yenim se yasem ode ne empre ahunti ya tadi ena babia yesan contestant se why na chese oginam se woyere na ne kun afri mu no oginam pinti na edom tim legal wives bebo na chi dom
no ko ni kuna fefefe no kata ni ko achi kura wanya eno ne fiada ya kwa ka ho asem na afedi ewie ya na mrante ni maba wa bi ate agukrom enkrofo bi omu nkenkan no mu nsua de nom de omu temi dase abro no mammo kura so ko pebi se ya fam ya dinkunim na ye dede ni ade na bewe court wonum kokora mnantie bi e be fa wonum ni ade afi kura de ayi lawyer ya o lawyer be ya ye friend fati ya wonka hui bewe afi matwo manfo bi jira na chi na bewe anam sa we na da chese na me asantru ni ba ko bi masa don come here anam ka chem se masa court ye me don come here wa hawo o matwo susu anye court a mon kwana mon kwakura sin kodo na nkrofumfu nwafu na munyai ye moye chese emrentu asem na me de ye hwemudi etinyame adom afia da nyame adom a yesia kwa akuginem na yinim se ye maame nyankopon adom ni nyankopon tumi ntino ye maame ne nkrata ye korogene eti ebesne so dobru ni nsu ba bi ye na yefro ni ye ne ho ade na ye dadi Lumba wale ni ja ye maame akusi asewa na ni nkra ni photos ni infoni ni adidi ahim na nanom ana ya no nsan kwala na mu twa bi e mrante ma ba wo mo sabu ayi musa adwa ya mere ya mempena no mo sa ayi dadi Lumba nyumi bi ni ade nyina no mo mfemra won femra ni nhwe ai tia won famna koto no meka nkire koto se me na dadi Lumba ya me ho ade abietu o che se yesi ono nsusu asiu maami akosia won kran eno kure yes wasa afile application bi wa Accra High Court wa odi o sign their challenge say maami akosia say wa nyi kunafo ani ade ndie eno so ebe no ye ni ya gwado advance afile bufure mi yenim de wo pa kire yenim de wo pa kire ho onse asem na bobo so sa na ye kire na dwen bibire na ono nso no ontena se shede mini de wo ye no enti nkrofobia hye na chi yodium so atiase the same Accra de obetimi atwetwe ska o de bi na se court system no enso na Accra mara na enso no masimna na emekura de enani so na ye ne se oyo nyansafo the same it nim say bia ye wie ya no asia pagya de ko nim but eno no ade no kure ba yom kasa wo court won ma ye no kure am say ye lawyer no na in the course of the statement no odi fam sa say yom nya krata bia no so pendis antino obati wa modam na senior wie ni bi hu chale na ye ne wogidie ewo anamo a ye lawyer no etu onim se no na ye se ebinim se lawyer no na yi wo ba na nimbu sana ye lawyer no na e koma na ede no me na obeti wa na ye kwa ye eta ma o mu free wo obeti wa onim anopa na nkasa oba na nkasa no na wanze ono on shede me ma hu ni se no good mood no because ono ampa we see oba na ne bibia no e wo fom kakra eno nye asem ni ntia eno no nya asem ni ntia ena omo hye omo wura court mu ho 9:30 mu ho no my ball 11 me share time na 11:04 na omo free case no omo di ya na ebo 1 na fim jumps there bi manko pensu bi anomo awe ya niema na wo hwe se de e won ma ya tense pa mgina musa enti mu anaja my lady yeah no mama 10 minutes break omo koya omba enti na omo cheye ekom na ekom wo mu ankasa did you grant come do be a swati as your betiwa? It is a lawyer, Koya Juma say a bre. Now, no soon him sending cratemu, hamning cratemu a cono. Nase, Asemna a kind, no mamma Kusia, and some more de Busia Penia, or you to park in. Once a Busia Penusha or Pese, or you know who free case him no. Upia go dobro, he said, Mopama some corner and a media. Oh no, I just say that. Oh, so Pia go dobro, Titami, a casa cocoa, you know, Swiss, maybe na micro. Usi me na micro no.
energy obey nti e no lawyer no nyame ni panim ni even some trofo kra ni yen a ejatim legal wives reps e ko gina mu nutum se e kra ni abre na ya to ba ha on ba na etetu anima ibusabusa so mbehwe a binya akwanya na me kasa kakra kwa fi na me kasa krema because na ebraba nti e bestre na bra ba won sen kan opa sen ke ko pe opi no ko bi na nka yitimi ebo won ne enso na asem no ho dani se de yigidie akoso ntino ye di kom ne ko gina ho afi ye de ya afi ye na jese mreko nti e bestre ma tim legal wives for mo bia renho mo bia na court asem ba bia du na technical enti se wan hwe yi na ukotie obi one na mkwanche ba bi bekiri mo ahwa akoma beti ti e bestre senke beye kura asem ni ba eye law me appeal to me nye lawyer me nti law no kura say the minimum say I put it to you my learned friend I put it to you na me the minimum say we put it to me learned friend no enti ewia na bia say yen wo hwa ye wie na afrem say oba 20 no ano say enye do na network ni so ye jame ye ntinye say bia mo hwe me na mu na me ko pemu atie yie because ye wo umse court bia na omo wo nsem trofo ba ku mienu bi omo gina mu man nsem trofo nti on no be direct se nipa mienu we de mu nkom na mo tra mo nkotie bia ko ne feko mo ba mo beto ama mu nuanu nsem trofo akọ so ato afa wi ase afana enti se wantimi ankotie mu yie na wo lawyer bi ono no agi sikadie na obeka de ebe ye ne client de na wo kotie lawyer no na se wanhwe yi a ena amen no odobru ni nkrofo no omfufu akadem no eno mfufu akadem because enu ajubilate ana mo ye ne eko ne awini oni eko na anya sam ne eko batu amedi manu si no edi ntikura na obi si mesoso de wono akwaji obi kun sai chika enye no kwade ne mrantie bi bewo mo kon nti mo hwe social media isu na bi di mami akosia se watem na me bompa ye so mo edi mami akosia se watem bia no so waware a na se wo yesa se mpo odo ne yiri kura na nyankopon ma na dwen nane no onko yesa amfantia na yiri nane yiri ne nso ma nso twim se wo so odo ne yiri no oyi nkonya na me na me say nyankopon ma na dwene because nyankopon no sese nipa dwene emra na faru edi emrensem kire Israel for no ebi okura na Mose nyankopon aka chem koko form ko ma Israel na fi nyankopon stand dani faru akoma was me mpene no asen agye wo matrawo ye ka kire nyankopon so obi biala maami akosia se wo di na tamami yenti na no kasa krada wan na ehuni da ne bilimo keka na wawa obi a wawale no ti abuche mpacho ye maami ne madam fo mo ti abuche wan no oba na kamera mebo otiwa wan no fura buruchire ba na cameraman edi na chi na o yeti se mfa se the great free Holland ba na cameraman wa free peace FM no ne kwasi aboaji ya won kan kure ya entronko ya na oni credibility bia yi no ma be shia na airport na camera the great so yes the great na eba no oba ni kumu na juma na sem na yeden so obeti wesi we ya watwa ni timu a ho no modi paint bia fa ho ya watwa bo ya na ho fefefe na so okine bi oba Ghana na afi ne de camera ekosi ni so obeti we oba ni kumu mindness asem we no mo yes asem we bi enu ntino wote abuchire wajja Lumba o yale anko gina platform so bonyo ku gina platform so bonyo ya wo yale ati bi edi twe awunzia woni atopa dodo obeto azan wa ngolenzia wonko busa atopa to wo be busa ya na oba nanyimo woni atopa dodo se ka se ye kan ya woni atopa no how many times obeti wa Asemaba akora che kakra na so bebie jakora na obeti wa hwe ya na wani kura ya han it is a papa yeso yale a wodam owu paso pa papa apeti malaria cho no ye wa dwen se u ko di twa u be wu Baby, I may come as me wanted, my man come as them from Manuzi. So, Robert, you are the Maria Cho Cranny be a man, and make come away and Crawford, and I may get me. Well, and Yamin, I may by Crawford, and Mahumbi. So, Robert, you are not also could you a virgin. Robert, I mean, me a virgin, what I say. A virgin, me a color, and maybe I'm here, but me brought 30 years, I bet you I want to say a condemn maybe. I bet you until the air can say. Ma obia wodi maami akosia ase watem no on fa ne ho hye ne shoes
Mesamo na nya no sa nti mo be china di na ma na wu. Amaya. Okay, jati kwede woni bi onti ma amunya wat. Mesamo mamu ko chini. Mesamo. Wanted would the Asemaba wanted my main family see me back. Sumon intimo be any mammy at them na mammy no, Sebo mammy Abusuan Yankobe Mobo, Se Aquada Wesua, a bomb me duku, no aka keji. No one I would not TikTok ya or dimmy at about him. One and Nama Papa Zoom. Onu kroma uni me pese meka uni me pese meka oba anya papa ono ye chiri tum ni kurukura mfi no police for the to jail be mari kra ayu obati oba ye no obete kiosk bi ntam awaka ne na abo ho awate na timniga wife fo ye bi mi kra de eze mi minimo no e do ko ka se hwan ni chika ba na nsem trofo mo na o tu nsem trofo timi kra mi bufu ye se onu obi a ono wo support to side chick no e de na moma ne sa prominence ne se wa ba we hwan etie no de oba ya no obi a meka no ono nkwa ne be didi na ja o wi okọ ne baby eti de ye kan se wo nu aba na se wo support to side chick ya ye bompa ye se oprega odobru ni omna unu aba awalim omna maami awalim omna wabusuan from a one to aso unu aba bia wadi maami akosu atembia no obusuan ni bia kwale a wonko hia oprega na me pache oprega nse dadu Lumba ka so kofo ba afofra kan weti nko ne nko o se akota chiri anko ne nko na se ye chiri kokko edini ma udi ya maami akosu asewa no ono de ni se do yedua oni atenka obatu maami fama no si na mama mabeka santimem haidie na me adma Friday yes engine na so piao wanted appeared saying me ho ye o na boy in private one to be message you krenye yi ada obezo message me me kama sem me no want to ka me no wanted want to Abusua obi enye no message to pentokwa na me pentokwa ebi break ebi virginity wa anti no we dey na me na di be break virginity for some free soko yeah give us nyame kan ho ya dwuma oba unim se saga ya o kan wazem chickle okonya obenya asem social media iso le ye to oton we draws and so on register no FDA ena ye chi ni kotum oso awari ni kunu kura mbe boano obi o social media iso no bo ojiji iska ni ediko beli no be mo oso awari no kwa na be mani pese edige ni tum e oba bi say odidi obi atama mu fi no de odi beto adwane di kroni bi nti me just oprega for etua ne kana odidi zangwata semna odi no na oba asem we de me da me bompa ye say and then go see end of the week ye beti bibi papa every mami Ernestina mo camp Babeka say because of this and this intina ye no ye tu asheda ana oba intimi nyeza rotimi yeah na don't tell me about into friends Abusua penny patch le say mami akusua say wa wane na Abusua ne ma enti bidi 1 week no muntu free ho no meye yi na Lumba yi no se bi eja ko temu ayi grebenza ko temu na yi ye benza ko wani na yoboa obisi they gave her 150,000 yesterday one the man 150,000 checkle no hey eno priga that eno when almost got there 15,000 and 150,000 also they were collecting money for her on Frida's platform. Mama sem media appear to tell assembly convening say last time appear to uzu kona was in the case kana inti de bia na ye kire na ye ya na mokopie na oba ele tiwa una ode na ye ne life o omuni bibia ka o audio na na obeboy no
And I'm with this one or mobile no mutre. When I'm see, hey, you're better to a platform now, Mamma, when you do my Muni bibia, Muni bibia, Mubeka over. There's a platform where to about platform, there's no better information on my account. Oh, this you come. Omunishi. I don't know trying to say Gina Nesi studio ni mama yakuzata na mtinya kupo wiki Gina dari mami Gina. So Becca say that Lumba any mama yakusia de ne wo muntem ye business no. Na mi be Gina haka te say ye business ah. Fiti time ye studio nini bibia ni be ji investment ayaye nyina ansa ne ya che japade nti no kwa say studio no kam Gina Nesi Gina no one ho kapre Gina ma be ko so waka na han diamond no time owu ye mu de mu ni masam kam ye me bompa isa semwe e be kwa respect to mama no. Exactly. Oh, Pumamino. Na mami kwa ocean ni ye ni adede. Utim so penny once a moda boko. Oda boko na de master de hu nipa hu se. Nipa no moda boko mumpe omo wasem no mo ye no. People take them for granted oh. Nipa choyo ba men da boko too much oh. Na mema no ese utimi chiro mo shege kakra. Don't be too soft. Don't be like Bibia men jintum. Bibia obididi ubia na ujia tum sana. No. Sometimes you have to be bold and say ya oh. Obetu adio yo. Obetu adio yo. Mempenisa. What is that mean? Menye. And to me deal are not careful. Menye only me deal no I careful into mo ben nipa ben me no say na wo kra wo ye pa o ade na wo ye ohun ti say atade we ni din unye say na am say ma nya ni ta mo bebu me kwasea me ye pa nso so wo hu mi wa bonti a me say mari jata untimi fa nkwasa se mo mbedi me into oba me mpire say oba information na no dey buy no mo ye hu adwuma there because o ma anye hu adwuma na akwa cost 90 o enti bibia wo ni twa mu sei menim say ye need to mean twa mu sa menim say need to mean twa mu sa but I hope say all measures are being taken be dia mam empenifo yeah that's Asem na guy ni beka say odobro ni akosi adu aka say wie akota no say usi no emzo wada no be safe no wa ha mame akuya kasa with a brush or a comb. Nana akuya kasa Me pamocha wo mpanimfo ya mo fro adake ya mo ba mo mute mo ho ma mute mo ho a ye mu bi o ho a sa na ya dwen bubo mo ye betim asifom na mo kasa bo aka mo yem adwen ne ba na wo ma mute mo so se pe be you Nana akuya na me so unmute yourself na kasa why Nana akuya growing Nana akuya mienu Dui. Maybe I cho Abna Kasa. Yo, but that's it. Good evening, Oba. And the great. Your platform. Why you? Maybe on okay, I feel no more, you know. Yo, me Obia join me. I'm so Oba. Me Abusua penny near no, you know. Mentiasi, no, so say. Ada oni oprega emu na eda hono oprega ka no kure nyina kire no na ebi oprega no so no yes ni nyan kama de bi okoye ye ntina ya mani date say date we no eti say emu no utimi sie no na so wantie na mfiri ho de ne o to beda ho na sese because it too rational wo mo rush aden
de nkwa ne gidigidi saa sabe ze fun si etimi de bi hye wa media fe no nipa se ewa wo se yentimi sisa date yentimi nya we there be MC bibi wo ana se busa pani ni nso ni mu a because they share date no girl na share is it na baby mama de ko hye date e de ma enuanom na ebusua na ye fun ye omo dia come on you are just a baby mama now what take care then they said they want to wear Mrs. Bibi Asha won sem je say wo no madam they are be kind of fana who are you in terms say bia boni no di no ya money date say be phone no but modern date we no be free ho nti ho no mo hwehwe because me nti ase because the way a girl no rational hey oba bibi o ye oba ya chidi minya bia medio ya money date bisa nti oni abusuya pani no wa kan bibi no de sika tro abusuya pani abusuya pani apampam no so dollars ye flu waje ni kutu nti no ne su biribiri nti the girl na be kan bia no diso nti no mo check that side mo check pa na fi so fi ho no ge na mo ko yi ni mfiri ho na ache ti say fi ho free ho because bonesa ho nti so free ho na mela ne man penny for sanka Faustina kranke so nko no na nketifi no atupun ana na busuya so mo jeja o mama na busuya penny wuntimi nyes essence wonya busuya penny direct ntra we yanka ya fabre wati e bi na tifi so mo hwe na ni nyampa de ni ade no kofo no mo dibone that I hope say man in Bibia because Bibia need I hope so the properties name Bibia because girl no e bad because me tie Ashanti live ye say that the demo they say lutu nyina me niama ye see ya dig everything na sane ya de you know business come on ba ninja muna obi kan he ade ne de girl name say why baby ntin it say mama Ernestina wo mo edege out no mo so mi tele fa de no mo she ti me da mo se Connie love ya de kaka usia for me churchill bia ya Joshua okay kakra me pese me kan say Matiwa otu asasen we say no say hwe na say we obusia pen oba ha adwuna otu for ntam kese na atin say no na ebeboa ma adwuna fani say bimpoma e wo say odeji abusia pen simple we tintini tete nya bi ayi bia no more makan so me a whole na ne ho ne me last year me say tintini tete de o mun ntam kase ne de o say copy ho no more nim ni wo no hu bibia we wa be si ni furu no hu no within 40 days ye see Lumba wo so obi akọ we enya asembia but papa anya hwe abone enya hwe because it's too much last mendo se da ba na me hu say kwenema ene mame akusa sewana ni videos bi wo TikTok na me hu mama na asense okọ ne ho ko ni feel asense wo twa video wo twa mo video no na no ni sada ne ko na me wura ho say ye de mama na ye pa ho oh hi na me wura ho sa na me say so ye papa na you so ye boni na you wuntimi hu because you see an you say any pa boni papa e chen papa je wo be ye bia ni ho no mu a e be so ni pani tintini say so ye de ho beto that's it we ye de ho beto wa anumum ne beboa tibika kram pesa me kan say ma Ernestina
otum for time kase ne die also use no no the stop no kopim say be hwehwemu awie ye hu ne ekọ the obey investigation about ne brother ne death no that's it because I know the bebo because omo no nya de omo adwene say omo nipa betena se apẹ aye boko the kakra mpese me kan no Eda sipi Oyoko nana Oyoko Team Legal Wives remove another one Tikasa near Maguma remove yet say Abusua Panyin de anya de onu kwa betimi aye yi no so what I say se ko de confusion da yanti ase se ko to ka say e ka na say emu no eye abusua de a Abusua Panyin no de abusua no onu ko ntimi move onu ko ntimi ne sa baba no baby mama ne nye yi no ana se abusua fo no se omu nsi ayi na se a Abusua Panyin no only choice ye ka abusua fo a abusua fo no ne hwan a epagifo wasem bi omoka wasi edua wo wa chire edua na ebumi fefefefe ba wo ban ho a you realize say enua bebre na etwa ho ahia edua bia wo ne sibre enti dadi Lumba nua maamo ne wofa ne maami nua direct no wo mo na mo ma abusua ne ye abusua hu na Abusua Panyin no woda sankofo no Abusua Panyin no kwenti bi nya yie no onti bi fa yie ne nkosi baba yara sports stadium ho enye adwuma amu ne bedi na chi kwan mo woni wo prega na be ya yie no debi da wo prega no kran kosi yie na se one ne maami na no me be ka wo mo including Abusua Panyin no make a sia pa na be ka no. However, yenye ni asem ni wie. Say judge na my assurance say up until say 28th nature say why day. Wadi asem na wie. Obe make sure say obe twitwa asem so enti and be do say on the 6th December na day. Nature say odi bibia abawie. However, say ye nhyehyeye na se asem wo court ye be kwa akototo nkonya ye be kototo apanche eti Abusua Panyin no sanse na enra wo free court ho no so wo free court ho no say oni na Abusua kwa akotena se megede ye say si e free enra na be pemene no a meeting si bi akoso wo back door so wo eti e be nyante na Abusua Panyin ti bi nya ne ho che Abusua Panyin akasa no make ase na da ne nan no make a see pan and because only panacrotia say no one in your day. One in see eyeball to eyeball. Where who for so many years as I didn't win any pan who ya dear. Ni wosun ababe Abusua Panyin say. Eti uncle baby na me fa konya we so sanko for no didi me so omudi odobro ni achi nyomo ye irrelevant. E kom dede wo mo. Sika kakra na wono odobro ni okwohwia no furu sika na wakwa akwohwia no sama sika na obepe ba bi di ato no di ahwe ne ma ne kwala sese wo de cheche sankofo we ma komedi wo mu we wono sa ayi Linda hwanhwane na Linda wo se na wote Manchester to ho no mo na the whole Manchester e ma ni nyina Ghana fo ma ni nya ono na ne ho tan ono so na ne ho ofin wo se afunu ne ye de koye ma mi twa asini ye funu ye de koye nkwaya ma hukunu no mprafo na o majeja wo no ye de koye nkwaya ma wo ma na o mudidi nkofo okunu machi no e na efunu no ma me ne de koye ma wo ma o madi onsamfo na wo de te ho no kwase ani mu de ane se wo de wo no wo be ka ne ye be ka bi kira wo de a no abefa camera si wanim na besu na abebodua ho wo de fa ho bra ne de amotufo obo se ye hu se wo nya mobo emre nkofo twa adapa no ne feel sorry for you se wo ye feel sorry for you won kwase asem na fa camera si wanim na wo di nsamfo no wo man nan no so ma miensa na wo ja wo mo Ghana no wo mo papa wo hen woni udi ni yanka by this time what ya ware won ka betu kwa ba abro chire
ye kan sama wo ma ye nka no sa ma me na wo si efunu no de kwa akoye den no munyina nyame betwiatwia am kama including wo na o ma no sa radio station na wo tie ma me na wo ye ne sika na odisi ye eti sika ye sika fin ye di sika ye sika fin no ya pone ho ye enjoy ho muya de a munyina no me betotom so mako ma me na wo ye no no na wo so wo betena broche ye wantwe adwuma de hwe da Lumba no se ne radio station e ho na wo ma ye adwuma edi be ye wo mo wate ye bebu abo mo so ye twie o mo ka sika mo ntimi fanya bibia wo ma bra bom sa wo manam da Lumba cha wo wampa akorada na efri ma me ne sweat mu a na da Lumba nya sa sika ne free ye na o de cha o mo radio station wa me se sa sika na o ntimi ye fanya hwe wo mo di e be fa o mo yem on kwasi asamu fa camera si wani mu a na wo kekeke kansam no waduro na ya wo mfa ho woni sa ma me na the whole America state na wo so Ghana fo onya no pa na ne ho tan mo fa camera si mo ni na mo ja ma aduro no ofia na mo keka nkwasi asem no mo de mo nkwaso na mo keka na wo lenda o sa de ye nyina no Lett Britain ha ye hwew wo nkwasi asem na wo nya obi ama ne ntuufo no se funu ni ya de kwa ya dai yade koye wudi chasi ne na funu ne yade kwa akoye won sam funu no ye kan sama be fa camera si wanim se funu ne yade koye dai ye kwawe yade kwato dem ne yakosom no because na that Lumba or your mama eti asum ne ye yie ye kwadane ne bosom ne yakosom ne nkakra eti tim legal wife mun kama no ntu munya abotre ekira nyame ya adom a ekira no document bia na judge na epe no ye kwakwa kosomete na bibia be koso toto amaye wate God is on our side and no God is on our side, no two ways about that. We move na sa depression for na man for medro if you sure munyina depression for one man for medro na if you sure on the side obi otimi friend this no kwam people no buy this dey here so betu ya ha no ya ko the real fight ni ekono obi anchi obi ka ye hia obi sika ye hard working mamas hard working wives ye adwuma boye kurumu ho chidom eti ye ade ye free akomam because ye hia obi sika we mo nye correct wo mutitifi wo nye adwuma na mo je aban sika enti wo tore a ansa na mbaba ekom de wo mo enti wo te wo ne ji so ama wo kakra na wo dobro ni de sika na wakọ wia no me fa nya ade pa enti na me de manusi no me chese obi na nwumre no o de fa kwan hye fa hye nyame nsa bibia be castle life and colored echina oyoko anuasi ana me de manuasi obapa ena won ko ba bia o me no wa na be ba ma de achi na ye life like ye boss sa ye was so ko chira o ye nyandai Beba cho nana sewa beba cho obeka sama me Mano wao Abusua fo mi ma munyina mwadwo ye na mame ai esi ana ai me ko page bi so me nam TikTok me ba na obeti wani ho nti me flip me phone ya na me copy page bi so na me ti so bi didi papa share tena me ka che ho sese me so untimi nto man ko for me disrespecting ko for sa nti o ma me opportunity say me so me kasa na me ka che mo say our warrior is not about say woni obi ete but it's about paperwork me say me kai and just say the Ghana for amount for adwen wo for mo tell we amount for adwen si wo for mo no enen pempen so ani emedri awade no wo betimi ni obi atena but say woni paperwork e cover unka hwe wo ba bia sister bia some can say hey no ani be ma tena say we talking about fact, we're not talking about excuses. Ghana for excuses too much. It's Miss Chamo most spread the word now man frontiers yes our dear because they still don't get it. Upon education, dear my nyina say our dear no say ordinance. Obi antimi fan sankogu me see say amount for 10 tiase besine and I'm surprised. Having obi busa question say hey enti city ya kana bebreba aka no enti monte ya na enti mesramo
Yaba page this one yen chenko for ase no mo makoma ntom yen because still no people don't get it say our year it's about paperwork. It's not about some many obi atena many obi it's about your paperwork. Stand we say mansunti no and no the paperwork aton say ade na ba na asem bi ba wa no yi paper ande akokere obi say e na tete no and I'm say yes tete no na sa niam ya odobro yin na bi ni o because e tete a ebi anipa no beti ase so oni me kuna wo enti betire yi na so na yire na yede aye ni kuna on the also on ase owie no wasama so the concrete high court enti no why na juso na ma me na twema so na sa abre mi kuta paperwork me be mana dade ma wasama de ko na me ko fight for my life enti no ne kwa so ano no afen so yesemo sister bi be kan say yi anti say wa eno hu ni video eno wa yemobo mesremo me anti say wa mi hu ni da minimo bi a page so anti say wa onyemobo ade a nyankopon ayi anti say wa no odo broyin sen kan ma me ye ne sanko ankodi akokora echi amen ne hu ankokwa adwamu ma me say wa akoso say wa abo ne bra obi ati abroche kuta na broche nkrata eti ne fie kura na djuma na obetimi do ho ato no so onyemobo wanyamabo na ewo se okosa kunwe ema etutwa na tete a oba wiase wakomu no ese ni nyina to atwa ese anya de ante se wa be hu se Lumba aso oba bi nsa ejire TV so ebe ma ne yemu ahye no ni nyina atwam anya de ante se wa ba beti bibi o radio so se Lumba akwa bibi ene ni nyina atwam nyankopon akone ko ama na ma eko no asi na akase yebeka court asema wie so difo so dibem said die yanke akomanto yeyem na ante se wa wanyamabo we have to be strong say asem no say court eye de kosi dia ante se wa is never onye no nipa na sama yamabo mobetia mobe sha tama asem ne kure